মুৰ্ছিদাবাদ ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে দুজন হিন্দু যুৱক। পশ্চিমবংগৰ মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে দুজন হিন্দু যুৱক। এই হিন্দু যুৱক দুজন আচলতে হিন্দু যুৱক দুজন আচলতে RSSৰ কৰ্মী হয়। এই RSSৰ কৰ্মী দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল দুজন হিন্দু যুৱক। এই হিন্দু যুৱক দুজন RSSৰ লগত জড়িত। আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছে, এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে, আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত। আৰু এই যে ৰেল লাইনত যে বম ৰাখিছে, বমটো ফুটিলে किमान मानो। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर, क्यों माहौल खराब करते हैं देश विरोधी साजिश रचते हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर किस तरह से माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद से इस पूरे मसले पर शांति चल रही है जब से एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जो इनकी सच्चाई है। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन नहीं होती, उस रेलवे लाइन पर ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके जरिए कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक नई आग फैलाना चाहते थे। आज वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन खुलासा होते ही मुंह छिपाते हुए न केवल ये नजर आए बल्कि सबचेয়ে চাঞ্চল্যকর খবর, রেল লাইনে বোমা রেখে পালাতে গিয়ে হাতে নাতে পাকড়াও দুই যুবক। এই বন্ধু তুই ওখানে কিসে লেগে রাখলি? মালটা কোথায় পেলি বল। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर, क्यों माहौल खराब करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर, क्यों माहौल खराब करते हैं देश विरोधी साजिश रचते हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर किस तरह से माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद से इस पूरे मसले पर शांति चल रही है जब से एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जो इनकी सच्चाई है। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन नहीं होती, उस रेलवे लाइन पर ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके जरिए कैसे मुसलमानों को खिलाफ एक नई आग को फैलाना चाहते थे। आज वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन खुलासा होते ही मुंह छिपाते हुए न केवल ये नजर आए बल्कि खाली চাই নাথাকিব। লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। আপোনালোকে চাওক, মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰেল লাইনত দুজন হিন্দু যুৱকে বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে। এই দুজন হিন্দু যুৱক আচলতে RSSৰ লগত জড়িত। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आरोप लगाते हैं मुसलमानों पर, क्यों माहौल खराब करते हैं देश विरोधी साजिश रचते हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर किस तरह से माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद से इस पूरे मसले पर शांति चल रही है जब से एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जो इनकी सच्चाई है। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन नहीं होती, उस रेलवे लाइन पर ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके जरिए कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक नई आग को फैलाना चाहते थे। आज वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन खुलासा होते ही मुंह छिपाते हुए न केवल ये नजर आए बल्कि দুজনৰ নাম চাই আপোনালোকে থিৰাং কৰক, ঠিক কৰক এই দুজন হিন্দু নে মুছলিম। আচলতে দুজনে হিন্দু যুৱক হয়। স্ক্ৰীণত চাওক আপোনালোকে, এই দুজনে যুৱক হিন্দু, দুজন যুৱক RSSৰ লগত জড়িত। আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে, এই যে RSSৰ লগত জড়িত মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস, এই দুজন লোকৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কওক আৰু নিজৰ নিজৰ যিটো মন্তব্য কোনে ক'ৰ পৰা মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাওক। মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। दावा किया गया वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवादल की तरफ से मुर्शिदाबाद के रेलवे ट्रैक पर बम लगाते तो RSS कंफर्म नहीं कि मदन कुंडू और सागर दास दोनों RSS से संबंधित नहीं रखते।
ইতিমধ্যে এই খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস ধৰা পৰিছে। ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস ধৰা পৰিছে। এই দুয়োজন হ'ল হিন্দু যুৱক। আপোনালোকে এই হিন্দু যুৱক সম্পৰ্কে মতামত দিয়ক। কোনে ক'ৰ পৰা মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখক। মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইতিমধ্যে এই খবৰটো ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, নাচালে চাই লওক। মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস এই দুজন যুৱকে ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে। এই যে ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে, এইটো আপোনালোকৰ মতে কিমান যোগ্য, কিমান ভাল কাম কৰিছে কমেণ্ট বক্সত লিখক। এইটো মোৰ খবৰ নহয়, ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। আপোনালোকে চাই লওক। এই দুয়োজন আচলতে আতংকবাদী হয়। বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস। ইহঁতে আচলতে ৰেলত বম ফুটাই ৰেলৰ যাত্ৰীসকলক মাৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। আপোনালোকে চাই লওক মদন কুণ্ডু আৰু সাগৰ দাস যে মুৰ্ছিদাবাদৰ ৰেল লাইনত বম ৰাখিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছে। আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা খবৰ আপোনালোকে চাওক। বিনোদ মৰিয়া টুইট কৰি কৈছে, আপোনালোকে চাওকচোন। বিনোদ মৰিয়াই টুইটত কি কৈছে আপোনালোকে চাইছেনে? মোৰ স্ক্ৰীণত চাওক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাওক এই দুজন যুৱক। पकड़े गए उग्रवादी मदन कुंडू और सागर दास दिल्ली के रुपया कब्जों से 5 जाओ तो